Virtual luak ma neno tar paluo TV kichende duchu don kilok mano wan wakelo malubu jemi mano tega time bot wakakany kidong pony mapat machenjui bino botu kakany kuno kitar paluo TV kachel kiomene lakwet TV mane enini tindong ko neno duendo cherba boy biru bijo do manyo tielo kani dwe me ade don tega cher katumo ana poy wututwal apoy panelists mago joining mera Paul mera Lady Grace poya or down to jo kibene ya poya yung ichel yung ichia achuch kemalo man atie ki ladit nyero publics opoe kibene watie opoe watie bere la mera loramo anena bere ti area mera poe tutual yes kidong watie bene ki man ladit kilama Paul poe tutual ladit Paul yeah kadong man dano machenji dorwa machalo ladit nyebo Caesar opoy well angir chamo ambe abijwa talo por Doctor Caesar doctor nyo kadong mati lewa choli dong pero dong mogi kai kar ladit no do muan tai tole chana opoy ladit doctor Caesar achaya for it well all right lutua lok mawatika lok na kwa tiane biara jet tual ni ini beto ni rit pe ai jet kamo pieni lok ma biara jet watiki lo ario makumbi tika nyuano widana do mate tual dong nyuano widana eni ki lo ngo wan ngeni wan ber ka lo mo macholi ber ka lo peho madam tika woriya mapapa ma ngeni cha mo koni wabituku bene lok peho machika kati lok mengo ngomi enini chamu ken tutwale kakamadong lok pa Balalo tima tek ye mano I area me amor machalo isai mogo me atiak ukiri do chiar kero donyo ki palaro bene watie ki area me palaro me Gulu district watie ki area me palaro kidong bot pay mogo machalo tie inwera china ni no ni lok me Balalo tie totua madano tika ko matek donc ko matek enini lok tie mapol ma wano mi nyoro kakany watiki ngejne die mu kene put kitiga chor ge chora magitika donyo ingoma chuli kidok bene la ko chiel bene wan fula wo beru yupa la dit words onen David Achana la wirwodi Mario ma en iyop mamege minister madit minister me kumara me Uganda maneno lo me kumara me Uganda machalo otua tamo tika neno ne yo kero ponkere did Ben, you've muted yourself. You've muted yourself. Oh yeah tema kija ni chama video ni utoka automatically kiguma right muting ana automatically che otema kija kakenyo na tika wajini watie ki video manyoro le maputke onya macharo diani magi onya ikaper me palaro kidak bene watie bene ki lok mala dit minister macharo doctor umona en bene uloko lokati wen tika kany chida tamni maput pia wachiaro ka lok madung twal ko ye wa tugu lok egni ma la dit minister owayo eto kaono bene
waramo chakone kilo beto chue ma en tie on the ground mane ini je mutime bet achiel gwakonyo dang'ech ma nyuru wele matega donyo ing'om achiel ka kany chuye weka kep enni kadong yonela chen ana dugu cha tugu lokpa minister we one contradiction kamati di man ena ye gen ma wan wa binena chichamo yongela chen dong wa bibino kaneno bene peko madong Balalo ukelo ingama chuli wa bikero bene loke ka kenyo chi wan chalo panelist liweng watu chi chako por kum lo ka chele uye we kwa chaka neno le ma geki onya gifura onya chichoke Otua tamo tika neno ne yo kero pongkere ti neno yo kero pongkere Balalo futu onya di ankumbeti wow yo bang taking all this. Yeah. Inside, right over there. It is for who? Okay, let's go. It's again. No, get. Food to down, you go. Diangi palaro. John, ne wati maraja, wan jo palaro. Again, tina ki wang wu chawa ni kere pion pongere. Kiti anything lot of beat ma papat. Kombeti. Wagubu no tumo kole me na odana na. Wono tela ko anwa ka wana tika lok ni na duju. Wono tika tamne wati lok gopa. Gena tika time de nge kwi eni long pat. Chu wi yo. Peki ye be don't give pain your pain. Any that time any. Don't know that. Look at the thing what did you do? Mano jay mafut ki onya gi chapet mape o gwakachel ang'ech ene la mer machalo beto chwe unyuru gi kamaleng la wuru ni man ma pururu ne en chitin ni ene minister ukat tikilo kun wajo ni e chitik matek ebiriamo bene Balalo liweng king amachuli piane president order, executive order number there for president, deal mati clear. Chi, wa winyo lock for minister, chi wa winyo dong, tian lock a ngom, mumio, tin kiri dong wan lock a Balalo. Pichan, pa chuli, ma ngo, chan a ngom, again gitiga there, ma lock a perma Balalo ker. You can gi, chu ye, wa winyo lock for minister. Aberiamo yo. Lohada, la dino bechoyo, check. Ma kweri domo kile mono dom ni executive order ariyo kuro patego mabe cheke ni bichobe la dit la wiruri achare nyo kere wan wachao gina matara dada kachiel kwedo kiro ka wen dana kutika bicha malo kwedo ni je mo wacho tege iko mara yo kana kan kero bero tegba bolgi wen Nidang duo, yo, umona poke. Ipi ki muduko de mo, wajipe anatiki jo, anatiki lwa kwane, bebla kwa Uganda, mambero put. Amuduko na yenu. Diemo adon, kiko mara Uganda kan, Romo, Ali, Pierre Michel. Tan kwa Ali Pierre Michel. Odo Ali Pierre Michel. Modong wachoro, tego chero. Mudong ebe, puchika medo wot.
ma la di lobo e ci ma ci choke e be ci mo committee we committee we ko nen lo ka ngom we lo ngom be ko kel ko e luen ye choli ko ma me do kana kan donc ene wan ma chala ka mente kala anene adiere ma ti mone la bon luoro mo ye na ka jekena be chalo kene ki ko mu kan bene bien be yete ni mo na gerai wan wati ba ka kamero me de la wirori lo me ka me ke moan pu mo ke ma ke chele wabi tiu ka chele kwedi to alo gon borgament ni kirwa neno kere lo no chalo ai ko jemo kene chalo moan kene we ma o ka ti ka chele man lok mukati kibot ladit minister man doctor umona ma wang'eyo ni en tie minister mekomalo ma Uganda dong lok ma loke e lok minister kon wabichiar ka donye loke timo kene ma ti deep ma ini winyo ni kara ne chal kiri wa minister we kara ke ramu lwanyi ko me marai mange gine eno mero wachero neno kidong no lok me peo ma ini kong yang chon wa bitu ko ero mi te kong dano beno uwin ko i peo ma papa madong en tin ki logo ilok pa baler twali peo ango madam tika wore chiko ye ba wa kwa tuk ene chi yunge chot kadong watiako to lokman watugi dugu dong panelist chako donyo ilok duju kachele chele ngope ki gol ora ne chule juni dagi do cham jang yo ti we ko nen ka ne ariyo ba lo beru kan kumbe chani ye tie R1 watika nano kumbe chan lo tela ma pigi wigi yot pe lanya chule ene ki te mer be ko kat kui ti dong perle eni wan ma cha wa chule pero eno bo chang ni ni watika yele ki karo wa riemo balalo ki ya dolwa eto wan ma wa woro ka wengi wanero gi peka diang gi cher kere ko gi ya yok na yok gi dwa ko sien no ga mete ne mo dok ti kan ne pida kar ko ne tunge nyankole wati dier ifuru parni ifuru dong nyankole ko bere pa ngoma tika fu ko wa gor atika yini ka wek lo tiang cham yi peti wa ginu mo ka ken ma in siere kwany wek chur ma chel johnny ki kelu gol chenge duol matidi chi kelu jamuti over numbers bien jon gi kwenyo chel no tela ene ken ye bion chor chel lo mer cher ka bal cham padam mano diang don kai season ma rio mi oro dienu ye do bionu karo side board wa ki goy lumo kwiji ma lumo ni wan no mer wa nyar wa gi ar ki dong duong pa diang ni balu lumo lumbere mo ar be baka dong iwa ki dong ma rio nyano ngom menu kwiji ma dong nyime me pu be dong de mo dong pe ki dong ma dek bana pur fu mi oro ma charo la yar ba ba ko o choy bo wa per tiu jam bir go ko wen en po kelu ke am non ka ini ma ko diang winyo kwede jalio si gen tigi ya bi mani ma ka jalio bir kwale la la dok blaming ini chul diang ti bori bir chul diang tak dia baro do na kin mai gum yeru ngol man diang wa miru kwa je wa ko chet ku chato akum beri chung ma ke lona de ni tikar wenyu lim iching wan pala kan ma dong la kita tuk te ka dong diang chir kin megi diang du diang chung no diang yeng pe be nge gira ken te me kum diang tuana chiru du yera ma ngwal ni ma tuan ja alu en jama wiru te busan en go bi wiru we la pe kum be dong la bon tuan fu ma wa an diang be ki nyam man la che ke wa man diang be man la ngolo cha ko ku pe gitu ta wa cher wa no diang da bu diang lo ti ka yeni pi ni pot eto kom rio ma dong e pere ka bere pere rio mu ka ni no dong non cha ru ko mu ti war ko re ki mai eni pere ma nyang ko le ye wen ti ka ngo mu ke ru pen ko ri gene ma na ka yang ya che li pere pe teme
Mada chiar ma ko diang kun wu tani ko ai mu mier ki go am to no dam mo nger be pe anu no nyang ko lu na ka kun ti pa mi to yu unu diang ni pa mi du diang ko be da char ki ra diang e ma ko nyang ko le i ma ko diang nyang ko le i lu ala lo i ngo le wel fu i cha ko ngo le we million gi le ka pot ki ri la ni nyang ko le be wo ti le ngali ba pa Balalo tika medular mangom. Ma jo ma wa berke gi kot kar ma gu ngeyu ni anda loyo gi kot gu kelu balalo ngom ma. Balalo pa ngom eka mia bor. Ka insiar kampala kunya waini ana ai gulu nyuru ngana ine beru. Ba go ga ngol tuwa. Enta fun pa no e ka rio kunyo e ka dek ma diang palo. Wi chama papa. An ka telo ganga ka bi e ka beer. Yang ko lo bala ko weng. Ful magi per diang nyon ko weng. Ana ko yo manini ko ber ne po ati leji gang padang ka ana bi na cham. E ko ngom ma ana ti ngom. Wang pi mano da ti kamarne. Mi dia bi no nyon ku balo. Weng pe ma ye pa balale ti ka kilo. A chulo chil bod balal ma tuong tian gi rio ma papat. Man we gi lokum diang ta ko don diang pa ina chulo don kin megi. Mier gi chit gi morning ini chul chiling bod gi. Ma ben ngi ngal wel chiling ma dir ni. Ku di pa mana chuli per war ga megi. Ti nga wa ba di wa gine don kin megi. I kom diang chir ka diang don ni pa me chir ka gam no mier chul chiling ali ni ade. Magi biar me bukan ke leka dia diwo ini burro pen yen kan ya chule ke kan dia wa leka ke dikin ke ri pere jol ni tuyo era mege no kiti kito ine na to de cha ka lok bo la to ka gu na na tu moy dem ko No leka diang ke lu do. Wini won dole meda general melar ban wa nyera. Mera biang no bukar wa tu kan. En ko nyaagi mama wele chwe mo kwan chang ber ken kan ma nan per gwak tie. mani an mal ku bien we gang bar ke tien nya ma ker gar ti re cha re ma ka en balal ma tien lo ga ta di ka hanger ini we cha wa ne pe na ko A nya ka ma yo wa ni nyang ko lo rie mon. Lo ko chi ara nyim go len ko te en bera nya ka ma mega. Wa ma en wa. iter ko le ka ter ta ka o ri ta wi te wa nyim nyim ga re pe cha ka ko re Balalo feeling ko me diang mala mal. Go kwalo diang pa mera wa cherba mago way kona de bien bor. Peg wek ngat mo turning executive order number 3 ni nga ma dok dir loyo ke we uti kongero cheto ka ge do for verification go duga afoy Lutua kai winyu lok egunyo duju ti ngewe ni pero ti madum ma wan watie I pero ma tek tutwal ma lok be kichan ma gitega di na die kongwa dong lok ma balalo e ma won winyu ni madong ki kien gang giluo ni nyang ko le ni pien ni apora gi bod lu kien gang kuja peke man gen ma mera wacho kama le eto wan ma charo tar palu ka cher kila kwe tv pa watika moko neni enoni obero nyang ko le donc kai nen lu kien gang wajo kameno mono no kien ma joni gunyo ta kere bod gi pienin perom bine area mo chino pe ngi ol tono gen gunyo ta gwa onyo ne gen nyang ko le chi ana tamni chawa dong urwate bot panelist kun ana duako loke ini ati bot moderator madit Dr. Caesar Achaye kun enong bidor session okay na nita weng nong tiago ye we kan mera tutte kam kel free kakany we holore ana foyo Dr. Caesar po twag ya dogi yar malay tok ma tin men ana nen video ma better trail tarane dogi aye lok ma en wajo ni gene dong o chung we dana o dong de ti ga chorne ti ga
Okay. And poi bene lo minister mai ni pero man watching ya and gonna miro lo pagamente bien and lu look pa me executive order number 3 ma watching ni bala miro wow and no miro char down ma ti gamente miro lo no ni ti I'm not being about pan respect gam look penny. But man, she's a public. Yeah. I mean about it. Yeah, I for Ramo and then Ramo to go in your human. Yeah, and Boradong Belcharo is beyond frustration though. Kajong go in men on near Mer Kajani, Ngomamatim Nedong, Nincharo. You watch I came with tea and to Guvu Penny. And I team approaching Kere, look at it in. Ni documentation again, Mer Pierre total depend. The best we can do for now is documentation and la mego beto chue gitika kironeka achele. Naramo matiki ki momo na meriti time kunu. The best we can do for now is end documentation. Kano giramo documenting ni otime kan ka kwene ni man yoka bangat mo choyo o pinji recording o en jam egini. I think United suggesting combine because kari team ngo combine. Look at new day one and yimi no ishaburga. Everybody knows the system can know work. So twin in Timmer don't twin my paramotim gimoye. I don't know what he gina peer tech combine and foodung Karika wachi Ludirwa and Maloney MPs king again. The best thing is actually make cook mere board gay. You in Kano name yam get a combined timber, Maggie handling Jamo Igini Kachil. I think Gindono getting care more Mamma no. Kadika Kermo to 12 pennies or more jogging more. Kago Kerkumi Kachil, Charachuri parliamentary group, Wachi Kakwema, Wachi Le Manien. Gine, Gitergi Kununi. It would take just 4 or 5 of them mobilizing more more. Getting a share of penny, the same penny and ma bit of treat your penny. And the better share of penny no miro. Ere MP, you diro make require ma can you get a go penny. Lay in do agi quene. You know, be reporting share a police case, the jury in get yet go quite go timing. So there are cases Moguchara in Mo Lubuko winning. How do you know Nipeko quality and quality come? So I think and I encourage Mary Ludio Tekwarwa, Gigi MPC. Kago we la kid look in pa better training. Kago Kerkomika chill. Then MPs are real deck more the road march shell ticket. They will go and ask genuine questions. Mano giramo documenting ni juni in mo chwe nyuro gini go kwene giti kwene diani panga. So chui cheka bino in dati akero jam gi poro in ipuro kabini 7 acres chi diani bino chama oweng. What level of chui ma jomo miro dong ni dano miro betkere. Any chui maro mo tero dano jem marrajo makwanya peri. Kaini ipuro kabi eka biro and then diao biro chamo weng mero chen lo ganingo due dok chaka bi chel yo bir yo boro mano dok mir ket chamo ne do poro we o chak chek mano ma mir cham pit ke tieno kom bi peni. I think I don't think any diro wa miro a bit serious about look any
kadi en mai wai kon ge ko jam ne du ge ko la di lo chim ngan mon la ko la di lo chim ngan mon la di lo cho executive order ngara mo me moti following gi in time ni musebe ram agi state house maybe ka implementing gini ya la que luro mo lo bino e como amaron pa pelar ni angi berni te kero beruti ento I repeat this for the final time ni kan ya MPs kono gin pierre rio kono gin diri go wachi dien egini gikelo gi se kan dok dinding o don kan dinding de pa nga then we will see jumbo en mo wana wa nyankole nyo balalo no it is actually jam mo mano gokti kamente one man no wang wati kon balalo mo en moti yo tika lega tiro gineni gat eni la tipanga no ko no wan ngiu joni igini kaki dio ki rumugi o ma MPC pe ngi dan te pe gi nyuro inti tipinga inti timongo. So I think we need to get into documentation more pedong video again. Documentation more wachi area MP makanyi tikwene. Video mo show kerni idana yenini giram cherka verifying then that my suggestion la mere eno. Dan te cher poro chui te ka bino ino iker chami poro gi balo ki enma minister wale ni jenge te ka chero okendo kiti dugu cheni. And my suspicion is ni jenge me kiti dog ni no jenge dong ge fattening ning dong kiti te rember ka charne ye. Because the main purpose me we lango mette mongo gan kenyini is actually pingoman lumano ti maramo wo jenge wagine. Pol jenge ge me kiti gini part of it no go kiti mer ka dog kito executive order me ani, but my suspicion is ni jenge el me kiti gini no dong kira ke waya ke ni no dong gichwe dong kita romo chate ni ene wana nesti ne te chiro kangara mo pero mo gire pero mo verifying apart from minister mo na me waya ni dong gisi ani dok mo ma romo logo na mo pul ko manel pe. The bottom line is ni this is a very systematic torture ma como choli moro maro caro ka questioning gimoe ke te questioning gimoe ken in the gamente i questioning gimoe ken wa ke kilo gimoe ni the gamente so dano te locked up maro pelara well chwe mo ma kai winyo ngaro mo te wa chi mira gamento loke kono bir no itingo ton lok mo ma dit mer ma dani but dan ti suffering raja ni ichwalo lo komino yo ngar en pe mira gamente ngar en pe mira ngoni ya apuro kabi 7 acres ne diang for lo chamo o tuju ade gamente ne tindo what does it mean atim ngo. So to me ying tuom Dr. Achai, and I cook my bolo dirwa in MPs in Karika no need on Kerugi pay to 12, Kago yon komgi ka chiel, go documenting the money. Kariko chal walk, but even environmentally second any. Many kiragiti barakering on me. Oh no, kono ngaramo winyo loke. But one in more low and what guinea, immediate suggestion, the koni yi karku yeni jolgi dagamente mother. And Jim do you degament with the degament with the actually come be frustrated, not on your pain. I don't give me a kind Mary. I think our MPs, every MP more money Balalo Tibor Guinea could actually do better. For I don't know the plan. Paul, I've been about I'm looking. Okay, poi moderator. Look, Balalo ni ba? Walogo dong mada. Maokate kong walogo, makane benong walogo. This is probably the third time I would take a logo.
Balalo imwagani kekan si loka balalo ni loka nywa kamene tika timakaka focus weng ti koma chuli menywara chuli making sure ni actually po ber kit chan duju matwere chan me balalo men chan mo kane mede kum chan wo makong chon tie balalo ban te wo winyi ne tika kero yare yone ishak mi ka chuli wa kane ka chuli me ario balalo ban te gana kabal chan pa dano go duju men project ne tieni actually mi belu chan matwal gunen chan kit chan mo matwero kitwer mi ka chuli mi ka chuli kere satan bere karo kan no twin gitwer bere leng malo jonene piani kit chol twin makuman pia waneno ya Afrika kulu dokmen chol twin ino ni ene tino weko jone go reo kilobu ge go mi no ngiti ka nyar down Uganda. It is unfortunate ne ka jomo kana Uganda guchwa ko jone ne kulwenye ki jone ne me kwanyo gamente kumeridong gin juma yangu kelu jok inu ni jok bedo ko opore kum gidong kidong kino ana neno kere loka balalo loka nywa manong mo karweng dok bene rate ki program makiloni genocide pien kong keto dani camp meno di genocide such a waragi makikere such a meno di genocide kari makikere yar genocide sukari makikere yar genocide jemi duju ka kiteri kot ma woko biru ilokum genocide ma kamende tika timone pe ki bol kono ne ode nama kon nama de kon nama di ki ker jomatara enforcing order ene lumony pingo lumonya pe oriem balalo pe mira ne achile ku amar kariem balalo gamende pe ka ono order ni ina da order ma president ki kuma believes ni order ni ne emir giti gamente emir tiye gine ni emir oriem balalo pe mira ne achile oriem balalo kit machalo gamente pe mira enforcing order ni ino ni nyurati ni order ni ki choe mer me ki beng eno kuno ki tika timu jim mo kene ma part an kita nan kene loka balalo ni it's too painful even when me ki loka dong bal mo ko kita nan kene ti kum MPs mamewa pe weng ba atika kwano MP ma NRM ma put ma kitika campaigning ni gene kono gamendo bi winyi lokki gamendo bi winyi lokki gen gibi kele kono development ene dongen balalo yino ni gen MPs ma NRM go kart malu kama kate woko kama leng gene go chakre mo balalo ka gamente pero mo gen remo ne yen kui gimi igini gen gibi remo balalo reno ci komerne giti akana pingo peti in the front line ke weko jemani yini mo dano ma chalo beto chwe ene ko weko jemi yire kilo kin gang mo mati ka neno chan mo wange kom lo NRM ma rio ke kal kwaro bene miero duan go winya ene ni pe ko ma kumeriti ka kema chili tikeren kiten gen ber miero cha loki bot kamente ene ci dano weng dongunen ni NRM en ma dano berka donyo ye kono ruku charte yelo maka neno achule ruku charte yelo cha neno we chwinye dok meda pieni ini chao gere i chao boro la jok ma mieli pingo la jok ma tika neki ene ini ikate kamaleng ka boro ne neno we gere kita wajane lok men balalo ni lok ti painful pamita mede kere atawni ngando kay no ko nya kere Ana poet it was. Lady Grace, available. Có quét ngã tôi kén có tìm cả thiệt điểm mà đi cái
Okay, Lurame. Poliba. Afoe tutwa amoro wen. Yeah. La dit Siza, adigo ya, adigo dagatie. Afoe tutwa dakta metelo wiwa, wadi ben wen. Afoe ben Uncle Paul, ki Lady Grace. Am long madung be pe ma twar wachane kum lok kum balalo ini pian kira dong Polo wajo. Jadi be Siza wajo. Lok endong lok machon madung program madung ki kero ka chelo kid me am kita na ke kid me balul joma beri indo bachule kon kid me bala chuli nyome balu joma beri indo bachule kiene ni pedong geno chaka kube ke ne ano chaka dong machon ma ke kilo dan ki kere kam e oni wen no yo kid me balu lobo kwa mati iya chuli man kube ro balu culture pa chuli luti ana chulu bale Peki ngi wa ngoma mi aku tim ki mwa madu kar pia ngwan kolo ma ko do gini ne ogire ki wa ni down pe calm down dam gan da ki kilo man da dian ke wini jene ma giti ka ko ke pa no ti ka bion ma tek to so kita gimi ne be ba kita don ki yubo kere man ka ri ka wa lo ba ko ni MP gu tim gino nyo ko na nga gu tim gino nyo ko na nga gu tim gino nyo Game nen chalo nge wa ngoma titime. Pien nen chalo is a strategic way. Ma ki karo ki designing kid me tikere kum jama beri area mane. Enoni tutwale area pa chuli. Now, yang chon mange ke diang pegi beri ka champa diang kama ke kware diang pat ki kama down beri i. Kwani diang ki gengi iter wa kama boka chami dokulu. Ibua kama no champa down pe. Man kita meg per ka bi mo ogiana ai ka sa per ko chu wai diam chamani o wai ka wan gen giti diere tung ku nya ku porching tung ku chu ku cham wen dien pa nyam ko le nti ye te lo ka ni oni dien do bo balo ka kenyo dan pe ram bel kar bi bi ma mi a chul mi go renga ren ke kenyo ano para bi lo ma pol pian gena gera ti mata e ho kan ngamo ro ti to check looking gang ma ko executive order number 3 dan en pingi ka gi nge background chair but judges ki court gi ki ngog ka ki rom ko ngi but en men na no ni genu mo mer ma bu balu lo ba chuli pikama bi na nim dak pin mo ma pierre de ko kenne ka gwa bi lakai Ya am me pa bi lo ma pol ya pe ke ke la gamma matiati ini nena na fo e gara do abo to Lady Grace, do buddy. Apoio dar apoio viewers apoio tamweng madano mio atamo ke ro karo ne lok ma wa lok wo ta bia to kar ne ke o bi lok adak wan nyang en ki chala wanane peti gino mama pol ma wa romo medi ne pat pom tal awai ke lok ma Caesar wa ne gino wa romo tim ne ke kene ye mier ki bet ki documentation ki evidence ki gwa me anyim keken kirwan awai kiran MPs ene MP manyan ben pu pia ko cha ko tit wo be cha ko tit we do ma biji do ma dia MP manyan de ma beach do ma beach so gap money kom be tie so en duju beru te gino mo to allo mer an pa romo medu ne apart from en lok man do wa lok en but pegge mi ro medu wa bit ka lok ange berwe wa to lok en lok achel gi mo peti me en to en lok en we ko puy we dan we dar ben do mo ken be genena da wa no tika paro yo tika neno jimi en pato lok wa ne ben ye nim ke ro mo tit kede ne ada jimi eno teme pian wa ke ja ro fi pian ma ke nyor tene jimi mo teme wa chon mo teme dia kit ma en mo furu teme la wo ne wen mo du en jima no documentation mana wa tika teme ne wa gwo me anyim ben bi konyo wa so mier pe wa ol wo ke lo mier wa mede wo ke lo apoya
ana po de twal Mm. atamo me medio lokma donc wajo si je po be yo ke lokma ni mier que tem documentation mon gin ma pier certo twal doc e documentation in three cases mo magitere high court Solo case ma Galdino Okelo retired judge Gutero che Marco Becco Sola retired bishop che Rosalba Yaki Okelo Gutero come ngom me chwa na high court ruling ni kai check me Uganda ngom mi no ni mi doc ngom actually and the president ke executive order ni ngom mi no bedong for investment ma kombe ke ma ko do mele ko yang digin ma komeno mi contesting tamo the day said you don't mirror my chair international court kada ma wa ni Germany near documenting on the genocide we could tell with the international court Ken Kadong, tell the High Court what it. It's basically near actually. He's just turning on deaf ears, on deaf ears. Medical documentation can then look myself to a higher court, international court. Namiro. That's part of a genocide. In when you call Padano, but Kilanyo di Ange, the Goye, defining it, changing my knock Maginoni, the meal, but I'm good to law. Kadiangi, Udon King, Devin, more than no fine. Monum Lanyo down in yeah. Okay, I'm here being a comment for viewers. Lady Grace Lamkerne. I don't care to comments, but I need back mosaic back around Quanane. Can get Okay. I think yeah. Comment Mokwa and Lino Gomek from Canada, I think. In short, the Balalo are not leaving actually yet, and what is delaying them is a combination of legal, social, economic, and political factors. It is more political than anything else. Nothing legal about Beripa Balalo actually, and it is political. Lino Gomez made any economic incentives. There is no strong economic compensation or support plan for Balalo if they move. However, whoever brought them must carry their crosses. But that is true. Very Balalo, Uganda, in a normal circumstance, illegal. PNA, come lobo magen kereni. Cause maybe Uganda, tieni immigration control utimongo make checking gana ka berugi Uganda it's illegal. You need to kelo against all the laws of the country. In fact, it's a lawless country. Piane petit lo momak dia la kata, but dia is more important than human beings. Yeah. It's also very primitive. Lino Gomez again. Fear of conflict. Authorities want to avoid violent confrontations between Balalo and Acoli communities. So delays are intentional, and this is symbolic of poor leadership. Lynn again, economic incentives. There is no strong economic compensation or support plan for Balalo if they move. This excuse is not logical except for
illegitimate government. Well, they don't need compensation. Petty Gimomo pushing and maybe in Uganda, you know, if Kageno Birumacharo refugees, United Nations High Commissioner for Refugees should deal with them. Petty Naramachar compensate because they have nothing. Ngom Gimo actually. They compensate it for what? Yeah. Then again, perhaps the peace committee and local councils are still mediating solutions that would satisfy both parties. I'm only guessing, but all in all, I do not trust Museveni and his cohorts. Kakare, Gine Ben permit any committee on your council mo should look into it. It is obvious violation of international law. Make from outside Uganda, and then arming them against the local people. This is ridiculous. You late mother. Okay. Phoebe, you are the say hi, Francis. Who is Francis? I'm going to France. Yeah, going to staying in France. Going to staying. He again. Hi, man. Roblox. Okay. And then, young remote. How are you doing? Same person. Roblox. We are doing well. We are doing Lino Gomez. Museveni will not live forever and will not enslave Acholi people endlessly. What do you think will become of the betrayers once Museveni ceases living? Keep your answers with you. Yeah, I'm gonna go answer now with me. And you know Kapiar kana atamana you will call Ganage Balalo. Yeah. Okay. Of course, Justin, Wajani Balalo, this won't leave Acoli Land. Balalo this time won't Acoli Land. Yeah, you won't leave Acoli Land. Okay, that's MPs won't do anything to Acoli Land. We need a change. We need a change in Uganda, but we people of northern Uganda let us down. Court Justin. Court Justin again. Just know Balalo won't leave Acoli Land this time. Repeating matter. And that's the final gonna end. Rendaba. Speak in English. Tarpaluo is a low program. So this person will speak in English. It doesn't. Yeah, and you know when Aaron gonna flag back when maybe Rwanda. Ara for Daba. I don't know what it stands for. Yeah, anyway, this is a low program. You should know that we don't need to speak in English. Yeah. Yeah. So, I give me comment. Okay. Yeah. I want brother Caesar try. Caesar public. You wanted to come back on a point, yeah. You're muted. Yeah, I just wanted to come back. The documentation, we need to have a thematic documentation. We look depend on the site
because look me Balalo choro diang kitmo bla mego chwe is one thing. Just the number of cows and then the destruction kira your video monitor no jonde le katika mapol kitene gitoro ngomo homa no lum to mer homa no ti try ma pero pur kimoni. That documentation needs to happen also. Kama trail pa jono tukari the level of destruction ngom ilum ginga gini. I'm sure somebody can document that one as well. In the mer ngom kama jono gini pero mo pur gimo ye. Yeah, so come general then the actual the environmental degradation kama gen go worgi yen ngoma time kadon gen go gine Paul actually an average actually no depending on loom meger out. So effectively kadon loom destroying kit egri dar peramo no loom manyen me rojo odigi you meger out. So I think the Ben we should put them in thematic documentation more. Suggestion and because of frustration I just want to mention one. Poor leadership, lack of enforcement. UPDF is priding itself. Chirwa is Somali. Chirwa kwene ka lwen kunu wai Congo wa kwene gini. Surely, ka executive order needs to be implemented. Would it take even 1 week? Why Satan kadem la wore. Satan kadem la wore. Poor leadership, lack of enforcement. And then I wait on so I just conclude. Let us do this documentation in thematic on this for international organizations, community to listen to us. The level of degradation, leaving people in poverty, it needs to be a thematic focus on documentation. Okay. Ano mer mati local documentation gina no chako timo ne unyoro bene sample ne posting baba how things should be Dr. Banya. Okay. I remember the last time man mo look no posting ke pa mier ke team ke de ke sub meeting ke de Jimmy Weka o miero me no jo mo mara mo konyo ke de not here properly then em ke just me chako ko lock ma anything wa nene. Muting yourself, I think. Any further comments? Muting herself. Yeah, what I'm saying is don't make collecting anything here. Miro a panel of journalists started debate game kedong pin metubo dog jam any kachel. But what I'm saying is I don't want focusing on getting focusing camera, loom, those things can be collected. The documenting it, suggesting there's a template money. It can be done by a few people, but no collecting. Evidence. Evidence. Okay. Publishing in an organized way, not here. Okay. Okay. Okay, man, we don't tell why you get me you back. For Donna Wing, when you other comments, my what we knew. For a panelist, do you? I'm here inviting the matter, Christian. Maybe you tell why they get them. Yeah. For that,
Mina opportunity in me lega. Now still ma chill ma me watch mama titiri enemy young Israel jo Israelites gubbe kama gubbe King Herod no permiti guchiana. Good time kick tak ke me chiaro. Ego donya par la chuich any of bien ka intervening. Mutual lege la diet ma o tele wigi par mediterge promised land. Now Okay. what he actually only promised land wa kamu kene pero bino a riemo lo ti actually jo actually ma do giberi ngam en. So one actually mier kite gini eni illegal ikit maka ya actually gi yang di tiro ke de lo kan la ro bini gangu. Only enema tama tilung pimeno da legal la church ro ba ni pero ko be tie do poro ka ingam pa actually. Obino bori ini wachi kama down timo gor madung ini bi winyo lokwa. Obino bori legini tel wi jo mati ya chuli lam. Lutina chuli kilu rock wang magiti kone wang tel. And then the Ben Miro adding something. I think this is drawing our attention. The Ben. The men. No, you're not. Hello. Yeah. I do a question. Sorry to interrupt your prayers. No don't be that here or man lego la chwe new do we down on wang any bugiwa any tell we were the protecting one pikarma me bete we love do you ning Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay. Okay. Ano wa cheko dong dano. Wa poi magu beru kedwane. Wa lego ne gura. Wa wata gunung chapiata biro ne. Cha dako keno dako kele yuba mo kene. Jo kamalo. Mundo bota be nyo kama munu cho ye cho nyo dong ado tiano. Lu ba konyo be.